ubutumwa mfite muri uyu mugoroba buraba pratique, nico niyo mpamvu ukeneye gukora ibintu bisa na illustration. Umuntu wese ubaho, narababwiye ngo iyo wavutse ukamenya ko uri umuntu, ukikoraho gutya waza wikora ukumva uri umuntu, ufite ikintu kidasanzwe kidafitwe n'ikindi kintu cyose cyaremwe kiri munsi y'izuba. Ikintu ufite kidasanzwe ni iki? Nuko ufite eternite, kubaho kutazoshira. Ibyo n'umuntu gusa mu biremwa byose biriho ku isi munsi y'izuba, umuntu gusa niwe ufite kubaho kutazoshira. Nta kindi kiremwa, iyo inka ipfuye ubuzima bwayo buba burangiye, iyo ihene ipfuye ubuzima bwayo buba burangiye, iyo nta kindi kintu kiri munsi y'izuba cyaremwe kigira eternite keretse umuntu gusa. Uwo ni umwihariko umuntu afite, kandi narababwiye ngo iyo niyo identite yacu, ni ukuzabaho iteka. Kandi kubera ko tuzabaho iteka, nicyo gituma bidusaba, dufite devoir, dufite umukoro, dufite homework yo gutegura eternite yacu. Ukuvuga ngo wowe ufata umwanya ukabitekerezaho, utofata umwanya ngo ubitekerezeho. Kuba waramaze kuvuka ni ikimenyetso kidasubirwaho, udashobora kunegosiya ngo eternite yawe tikabeho. Uzaba ufite eternite already. Hallelujah. Nta negosiyasiyo wewe mpaye mbona hano muri uyu mugoroba, nawe hawumbona nta negosiyasiyo, nta hantu uzoja muje kunegosiya ngo murebe uko mubigenza kugira ngo eternite iveho, kubaho iteka kuveho, tibikunda. Kuvuka umuntu akabaho egare eternite. Kubera iyo mpamvu rero dufite inshingano zo gutegura eternite nziza yo kuzaba mu bwami bw'Imana. Kuko hari inzira zibiri. Bibiri iravuga ngo bamwe bazazukira ubugingo buhoraho, abandi ngo bazuzukira gukorwa n'isoni iteka. Izo nzira ziri imbere y'umuntu. Umuntu afite uburenganzira bwo guhitamo eternite y'ubugingo bw'iteka cyangwa eternite yo gukorwa n'isoni iteka. Uriho, ni ukuvuga ngo abantu bose bari muno, biliyoni ziri ku isi 8, ni ukuvuga ngo igice kimwe kizobaho mu bugingo bw'iteka, ikindi gice kizobaho gukorwa n'isoni iteka. Nta negosiyasiyo yindi izabaho, nta zone neutre izobaho nka ya yindi iba hagati ya hehe y'Ibujumbura n'Ubuvira. Ntayo. Soit tuzoba muri eternite y'ubugingo bw'iteka kubana n'Imana, cyangwa uzoba mu muriro wa shetani iteka. Nta handi hagati hari. Ikibazo cyanje kuri wowe naje mpora nibaza, ngomba no gutekereza, kigomba gutuma ntekereza kuri identite yanje, icyo Yesu avuga ku buzima bwanje. Hallelujah. Amen. Manshi. Hallelujah. Umuntu rero, umuntu nabone kandi jewe byicaza nawe, umuntu agizwe n'ibice bibiri nabwo kandi adashobora kunegosiya ngo bihinduke. Hari igice kigaragara n'igice kitagaragara. Hari umuntu w'imbere mubona mutabona, hari n'umuntu w'inyuma muhari mubona. Hari izicazo y'umuntu wawe muhari mubona, ariko hari abyicaza w'imbere mwebwe mudashobora kubona.
mudashobora kugeza ibitekerezo byanyu. Haleluya. Biravuga ngo ibiboneka byavuye mu bitaboneka. Ikibazo kinini tugira twebwe umwana w'umuntu nuko tuzaguha imbaraga umuntu ugaragara tukibagirwa ko ugaragara turuka mu muntu utagaragara. Haleluya. Ndaza gusoreza kuraba bene data uko byafashe kandi ndabasorezaho muri kiriya cyanditswe baduhaye kiri muri Timoteyo wa mbere igice cya 4 n'umurongo w'8. Kwitoza ku mubiri gufite umumaro mu bintu gufite umumaro mu bintu bike. Kwitoza mu mwuka gufite umumaro mu zanone no mu bugingo bw'iteka ryose. Niye kuvuga hejuru yo kwitoza. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Ndagira ngo mbabwire ko wabishaka utabishaka dufite inshingano zo kwitoza. Dufite inshingano zo kwitoza kandi tukitoza kubiboneka, tukitoza no kubitaboneka. Maze iminsi nibaza imyaka itari mikeya, nibaza igituma tuza tumultiply ibintu bisa n'izodukiza, n'izoduheza ubuzima, n'izotuma tugaragara uko tugomba kugaragara, n'izotuma turi abantu bagomba kuba igisubizo gikomeye kitagarukira kuri twebwe twenyine twobera isi igisubizo, ariko natwe ubwacu tukaba twarinaniye twenyine. Icyo kibazo maze iminsi kibaza, ariko naje kubona igisubizo muri iyi minsi. Haleluya. Mu myaka kirindwi ishize umutima wanganirije kuri bino bintu bitatu. Ngira umurongo wahinduye ubuzima bwanje wo mu gitabo cy'Abaroma igice cya 12 umurongo wa 1 n'uwa 2. Biravuga ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishima n'Imana, niko kuyikorera kwanyu ukwiriye. Umurongo wa 2 uravuga ngo ntimwishushanye n'abikigiye, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Ngaha hantu urugamba rwacu ruba no kwanga guhinduka. Iyo mbonye mwene data Alex hari ibintu atarimo akora neza, ikibazo dufite abantu dusangiye amateka, nkamubwira noroje, nkamubwira ngo ahangaha ko ndabona ko hari ukuntu wakora ibintu mu buryo butari bwo, ntaza yumva ko namukunze, azatangira gushora intambara kuri uhinduke mugize imitima. Biravuga ngo abo nkunda ndabacyaha, kubera ko utazamera gucyaha. Kubera iki wanga kugirwa inama? Mu gitabo cy'Abakorinto Paulo yaranditse ngo urukundo rwihanganira byose, rurabanira byose. Haleluya. Amen. Tugomba kugira umutima wemera guhinduka. Buriya ikintu Yesu yaje gukora mu isi no guhindura system yari imaze kwangirika no gupfa. Maze iminsi nabwira abantu nkabwira ngo ibikorwa dukora tugomba guhitamo kubikomeza based ku musaruro bihaye bitanga.
cyangwa kubihagarika no gushaka indi nzira kubera ko umusaruro tubikeneyeho utari mugaragara. Ariko tugira ikibazo cyo gukomeza gukora ibintu n'igihe bitaba bitanga umusaruro ukenewe. Ubundi umusaruro ni ugomba kugenda niba mukomeza muri iyo nzira cyangwa niba muyihindura. Ibyo wubaka bigomba kuba bishingiye ku musaruro. Nukora ikintu ukabona ntibyake kugeza ku musaruro wari ukeneye, hindura. Niki gituma udahindura ibintu kandi bitarimo bigoza umusaruro ushaka? Ni uwuhe musozi, ni iyihe piramide wubatse itosenyuka utagira ibindi bintu bigomba kugeza ushaka kugera? Muhinduke mugize imitima mishya. Dawudi yarisuzumye umunsi umwe ngo arireba, aravuga ati umutima mfite ni ukomezanya no upfa nabi. Aragenda abwira Imana ngo Mana, kuramo uyu mutima ko ndabona icyo nkeneye n'umutima mfite bitarimo bihura. Aho ushaka kuja no kugera n'umutima mfite ntibishoboka. Ndemamo mpeza undi mutima mushya. Niki kiza gituma abantu batemera guhinduka? Ngiye kubabwira kwitoza mu buryo buri pratique. Haleluya. Umutima mwiza wa Kristo nta muntu ushaka nenda kubangamira muri uyu mugoroba, ariko mfite inshingano yo kuvuga icyo Imana ikeneye ko ngomba kuvuga. Aba bantu batatu ndagira ngo mbereke ahantu tugomba gushora imbaraga zo kuba training zacu zigomba kuba zishingiye ahantu habiri: umuryango, ahantu ha kabiri ubuyobozi, ahantu ha gatatu ariko naho hagomba kuba hagati. Aba bana bagomba kuba trained urubyiruko, abana batoya. Umuryango niwo uzuzara umwana akavamo umuyobozi. Umuryango hatari umuryango ntiwobona uyu tiwobona n'uyu. Umuryango wawe uhagaze gute? Kuko niyo hari isoko nziza cyangwa mbi yo kuduheza umwana mwiza uzovamo umuyobozi mwiza. Uyu umuteranyije n'uyu ukamuteranya n'uyu, ahantu uzubasanga honyine ni mu ikanisa. Ahantu honyine uzusanga umuryango, ukahasanga umwana, ukahasanga umuyobozi ni mu ikanisa. Ukuvuga ngo ikibazo gikomeye ahantu kiri aha ngaha. Kandi ikibazo gikomeye mu bantu dusangiye amateka ni uko aba ngaba bavuga ko bakijijwe, bemera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Aba bantu nibo bafite ikirindi cyo guhindura ibintu zose bigahinduka. Training zacu, kwitonda kwacu kugomba guhera he? Ngaha hari ibintu zose byinshi zapfi umuryango.
ni papa w'urugo. Abantu ukogamu Bible study igomba guhera mu kanisa, igomba guhera hehe? Mu rugo. Ni bande bagabo hano bafite za Bible study mu rugo wabo? Wakoreye Bible study mu rugo rwiwe, umugore wiwe n'abana biwe, wabatoza ijambo ry'Imana nk'isoko nyakuri igomba kuzaduheza abana bazovamo n'abayobozi imbere. Nagira ngo mbatangarize ko ikibazo gutekereza dufite ku rwego rw'arwo rwose dushobora gutekereza ku isi, ikibazo dushaka tutegereye. Hallelujah. Bible study hano irahari cyane. Pastor Gatamagira ngo abantu bamunaniye ngo bonanirwa muri aka kabindi bazamaramo isaha cyangwa zibiri. Bananirwa ahantu barara, birirwa, bavukira, bambarira amahuzu bakayambura. Ibikuza wa muryango uhagaze gute? Papa na mama murabizi ko ari pastor na sister wiwe, murabizi ko ari apotre na bishop mu rugo rwawe, mama na papa mufite Bible study mu rugo, muzamusengana n'abana kangahe, mubigisha ijambo ry'Imana kangahe mwiyi. Fellowship yanyu mu rugo imeze gute? Kwitoza tibaza baza kwitoza hano, sho bazatangira kwitoza mu rugo. Umuntu udakijwe n'arantu ukuboko, umuntu utarakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo uri muri notere nazamuka ukuboko. Ukubu nyine twokora test yo dukora indi test tubaza abantu bafite Bible study mwabo umagi wabo, mureka kubesha kakundi mumbesha mutamera nkakuye kwananira na Safira bagize gute bale shiki umwuka wero. Ukubu nyine twokora cyo kizabiri urugi, ariko sinkeneye kubashira muri iyo liste ko yako ndabizi hari abantu batarakizwa neza mu kwamaha bishuje. Mufite Bible study mu rugo, uzamusengana n'abana, uzamubasomera ijambo ry'Imana ibyanditswe. Uzi ko turi kugira ngo gitaramo cy'abahungu bangana nk'aba ukamubwira gusoma muri Matayo tazahira. Umuntu wa mbere ugomba kubazwa icyo kibazo ntabwo ari pastor, ni papa wawe nande na mama wawe. Soma igitabo, soma Itangiriro, taza Itangiriro ribe. Bungura Zaburi taza hino. Uwo ni umwana ise azagarana akavuga ko amaze imyaka 30 akijijwe. Nyina amaze imyaka 30 akijijwe. Azaza mu kanisa, azayicara imbere cyangwa azayicara hagati cyangwa azayicara inyuma. Nicyo gituma kwitoza à l'obéi de la foi. Amen. Mugira muzi kwa imiryango yanyu ari ryo torero. Buri kanisa rikomeye nirifite imiryango ikomeye, ikanisa risenga nirifite imiryango isenga. Kandi ibintu zakwamiye munsi ya kino gisi zakwamiye ahandi, kandi niba fix aho ngaho zakwamiye hano n'ugutyaza n'icyuma gityaye gutyaza ikindi. Kuko murabona iteraniro rigana gutya ridafite umuntu utarakiza rigana gutya, sinema tuba tugomba guhura gusa twese tukaba dutaramira hano kuri kariya kantu kari kavuguruka.
twibera ku butaka nk'aha tuba dutambira hariya hejuru gusa kuko ni imirimo yose yahuye ariko lango la mbingu wazi wanasifiwe ngaha tutapfiriye uyu muntu nadakora inshingano ziwe muratekereza ko aza uyu yazambike uyu nguyu napfa uyu we ndari no kubaho utazubona kuko uyu ni moto yavuye ahangaha uyu nawe ni uyu nguyu washiftinga akagenda mu yindi level Hallelujah. Wa muhungu kandi kiriza mbiri umuryango ubugara abantu baba bibaza ngo se uko tuzi barunaka ngo bakijwe ngo wenda bashobora kuba baza banasenga ngo ariko abana babo ngo bakaba barananiranye. Iyo si business yawe. Business yawe ni ukubigisha no kumutoza ijambo ry'Imana. Wamara ukagenda n'igihe ugiye gusenga mubwira Imana ngo Mana icyo ngomba gukora nagize gute naragikoze. Ukubundi narabantu batoje imbere y'Imana ngo basenge iryo sengesho kuko tutakoze icyo mwagombaga gukora. Wari waje imbere abose wari waje imbere y'Imana ufite confidence kwamwibwira ngo izo umurimo wanjye wambwiye gukora narawukoze none nawe mind my business please. Iyo sengesho warisenga ariko uri mukugenda imbere y'Imana wowe n'umutima ukamukubwira ngo uzagombaga gukora ntiwagize gute ntiwabikoze. Umuntu akaje imbere y'Imana akabikimera kubera iki Imana agiye gupoza kesi ikamubwira ngo se have you done ibyo nakubwiye gukora? Igisubizo ni no. What are you coming to do here? Go back. Wakoze icyo wagombaga gukora. Watojeje Imana. Umuntu gusaka amavuka mu gitondo ngo runaka ngo umwere wacu ntabwo yumvikana na pasiteri ngo kandi bafite umutima wo gusohoka mu kanisa. None uvuga n'umugabo amagendesha umugore inama ngo nese ngo nagenda ngo tuzoguma hari. Iyo umaze kuzana babwite ibintu bikomeye. Iyo umaze kuzana ugomba kwitekerezaho 10% 90% ugatekereza uruzaro rwawe. Uzikora abantu bari mu gukura abana ahantu bafite training mu church afitemo training aho bashobora kuraisinga neza umwana we kuzuzanya nawe crazy umwana we akamasohoka gusa for no reason umwere wabo yagiye inshuti yo yagiye izabana zo kumenya ngo se abana hari bari niyo bantu it's the right place to stay akamagenda gusa tawo musaka amazuka gusa akamagenda. What are you taking these kids kwa bajana here? We have so many kids that are victims. Kubera ko ababyeyi babo batatekereza their responsibilities. Yewe ntabwo ndi revera araza gusubira kubasasa. Have you done what you're supposed to? What was wrong about your call? Wa muhungu n'aba winners mwadutumiye n'abandi mu isona ryo kuri bakwicaza. Bibiliya iravuga ngo wumve isona ryo kugira ngo imyaka yo kubaho kwawe igire gute ufite amariske yo gukenyuka kubera ko amatwi yanyu mpamvu yashiramo bitagomba kuyajamo. Isona ryo kuri bakwicaza bakakubwira ngo mwicara hasi dusenge. Ubu nyine dufite abahungu b'ibiparapara n'abakobwa b'ibiparapara bari mu kuva mu uzabinjira mu zina uyusiya mu zina abana batandatu kavugira ngo ntabana bagire bari mu zumba bavugira ngo nibiki muzamura gukora mu zumba
ubuzima bwanyu ko murabushora mu kaga. Ndabawoninga muri uyu mugoroba ngo nimba nasonanye ko badasenga, you should have the responsibility of taking over. Take over. Doesn't matter. Niba papa na mama bali bazoshira. Ngomba kuira gute? Kwibanda. Kavuka mu gitondo kavuga ngo aba bajama ba Imana yancishijemo kaza kwisi ko ndabona gahunda zabo tizeraje ngura n'icumuka vuga. Nico bibiri ivuga. None akubwira ngo mbe victim wabo ngiye gukora nishizwe leya lake kwasibu. Amen. Inda kubiye kutotagira icyaniro mwanyu ngo Amen. Woba pere spirituel waso na mama wawe. Ninda babwiye ko mutotagira icyaniro mu magi wanyu ngo bifate. Ninda babwiye noneho bamwebwe mwasanga mwazemera muri no mu bihugu ba papa wanyu na mama wanyu bari bakora 24 hours shift. They don't think about you. Yafashe mortgage y'ibihumbi 500 ado Niki nacho na muzori gato kitekereze. Kurafata mortgage y'ibihumbi 500 umuntu agafata inzu ya Maraka zarara hanze yayo. Wafashe inzu yo kugira ngo priority yawe ni taba abana bawe kurashora abana mu buzima utazobagarura. Urakora icyo ugomba gukora. Cyangwa icyo kitagaragara nugusengesha abana nukubigisha ijambo ry'Imana. Ibizo bizoba byazubaka igice kitagaragara. Igice kigaragara mugomba gukora iki? Bagomba kukwigisha wewe ubuzima bwiza. Hari abantu bari kugenda muri Edmonton bahumirije ko kugira ngo tubazi ko bari muri Edmonton. Edmonton kwibamo bisaba ubwenge bwo kumenya city. Ejo twari kuri seminari baza abahungu n'abakobwa nabi cyo kibazo bakiye bari uko hari abantu batazi meya wa Edmonton izina ryiwe. Population ya Edmonton ni bangahe? Inzuri meya korera mu hano ni bangahe baza hiyo? City councils buri gace utuyemo kagira umuntu ugahagarara. Murazi umuntu amaze imyaka 10 muri Edmonton taziragira mu city council. Bagira aba city councils bagira amanama ari open to everyone. Kubaturage mugomba kugenda mugaparticipating mu kumizo siri ihayitanga mugatanga ibitekerezo byanyu muri free kubitanga. Who knows those informations? Bamara bakafatira ibyemezo musinziriye wazo ugenda mwibarabara ugasanga ba blockers imihanda bose ngo bano nabo barabitangaje zaciye ku binyamakuru zaciye he kuragenda gusana impumyi muri Edmonton umaze n'imyaka 10. Ugomba kwitoza kumenya neza. Ugomba kwitoza kumenya aho muri. Noneho ababyeyi bamugasigaye bafite urwitwazo ngo twebwe ngo tuzi kuvuga icyongereza. Niba tuzumenya icyongereza cyo kuvugana n'umusuperviseur w'umushinwa ukocanira icyongereza ukananirwa kuhohotera cyo kuvugana n'umwana wawe. Bwana ngo twebwe ngo basigaye bavuga icyongereza ngo twumve. Uzumvikana n'umuzungu gute ukananirwa kumvikana n'umwana wawe. Ugomba kwitoza. Ikari tuma kwitoza bigira umumaro. Wamara kumenya aho utuye wari sivyo.
ukamenya kubika ifaranga. Dufite abahungu n'abakobwa bari bakoreye ifaranga ariko kubera ko their mind nta murongozi ifite, nta cyerekezo, nta vision, agakorera ifaranga ariko zikaba zimushirira mu ntoki burya zikoreye. Ugomba kwiga kumeneginga, ugomba kwitoza kumeneginga ifaranga. Igice cy'umubiri, umuntu ufite imbaraga mu gice cy'umubiri n'umuntu ufite ibintu bibiri, ufite ikofi iremereye agasubira akagira power, ubutegetsi. Nimutishira hamwe ngo mugire imbaraga zo kuvuta, muzamutekereza ko umuhungu w'umukanadiye wavutse ari umunyakanada ufite uruhu rudahuye n'urwo rwawe, uzutekereza ko azotekereza mu mwana wawe karamu ikimoga? Wenji yanabyaye kwatekereza ko gufata icyemezo kibangamira abana bawe bizomugora, ntabafite. Gutora itegeko rizabangamira umuryango wawe azama ritambutsa kaka kanya ntabafite. Ariko mwishize hamwe hano mugatora umu MP, muzoza mugira ibibazo, uzi amateka yanyu, uzi ibibazo byanyu, uwo muwazoshika avuge ngo hano dufite abaturage bafite status imeze gutya, kandi abo bari mu nshingano zacu kugira ngo tubiteho tubayobore, kuko na citizen n'abaha. Mugomba kugira gute kuzitoza. Iki gice cy'umwuka umuntu afite kiza gikora iki? Iyo ufite ikofi iremereye ukagira imbaraga, power, iyo nta mwuka igice cy'umwuka cyapfuye, egare kwihakana Imana. Nibo bana bantu muri mukubona baba promoting ibintu bidafite Yesu, bafite ifaranga, bafite power, ariko igice cy'umwuka cyagize gute? Muri bino bice bibiri, igice kigomba kuba gifite power kurusha ikindi ni igice cy'umwuka, kuko nicyo kizatuma amafaranga yawe yakoresha neza, nicyo kizatuma ubwenge bwawe bukoresha neza. Ugomba gutraininga ubuzima bwanyu mu bice byose, kigaragara n'ikitagaragara. So umuyobozi afite inshingano nyabaki, agiye kuzihuza n'uriya. Uyu muntu uri hagati akenera uyu nguyu, agakenera n'uyu kugira ngo azagere ku bintu bikomeye. Aba bantu bombi iyo badakorana, uyu nguyu azagwa mu muntu. Uyu mwibuke ko yari umwana, uyu ni umubyeyi, uyu ni umuyobozi. Aba bantu bombi kugira ngo bazopromoting uyu muntu agere ku kintu agomba kugeraho, bagomba kuvugana, bagomba gukorana, bagomba kugira ubushuti, bagomba kumva ibintu kimwe. Kubera ko turi mu kanisa, kasoreze ku bintu mu kanisa. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Bibiliya yavuze ngo umuntu w'Imana aba ashitse afite ibimukwiriye kugira ngo abone ko akora imirimo myiza yose. Reka mbabwire urugero rutoya ruri pratique igaza nkunda kuvuga mu kanisa. Haleluya, amen. Batangiye timu muri 2017, niwe timu yitwa New Generation. Ibintu zishinzwe kwa advocating, kuvuga ibi bitatu. Bano bantu batatu ni abantu bakomeye, iyo bakomeye. Church mu myaka 10 urimo muratekereza iki? Ufite audience kingi, ufite umuntu akamagara yabona audience kingi akamagira ngo yageze yaje. Niba nta training zibana abantu bicaye hano, abandi cyo kibazo cya mbere ufite niwe wazo kugora abantu ufite. What are you thinking? We're 10 years coming as a church. Uyu ushobora kuba azuza kuba gukora cyangwa atabizi ukamufasha. Uyu ni ufite ikibazo, ariko uyu nguyu ni nawe ugomba kwitabwaho, kuko mu myaka 10 azoba afite ubwenge, azoba afite amafaranga, azoba afite umwuka. Izo bintu bitatu zose abifite, kandi cyace izo bikeneye kugira ngo igere kuzigomba kugeraho. Dufite churches dutangira muri 2017, amakanisa menshi ntabwo yaragira Sunday schools. Kaza tubabwira ngo myaka 10 cyangwa 20 iri imbere, niba mudafite Sunday school, where are you going? Ugasanga umulideri cyangwa umuyobozi runaka
karareba abagabo n'abadamu b'imyaka 40 mu myaka 20 iri imbere bazaba bafite imyaka 60 abo kera bari tayarinze bavuye kandi karabitaho system yarabarenze ntacongereza bahaye bavuga tayika mu benda kuzana takindu nakyo bazamumarira ngo yavuye muri Afrika ngo baramusengeye ngo yavuye muri Afrika afite title ini what about this system ya hano niba system ya hano ayimu kuruta hasi ntabwo uzashoboye gukora udashoboye gukora system ya hano mu myaka 20 nukuvuga ngo uri bafite imyaka 20 ikanisa rikamwitaho mu myaka 20 azafite imyaka 20 ni umukristo mwiza ushobora kuba umuyobozi mwiza ushobora kuyobora abantu neza akabayoboresha ubwenge bw'Imana akabayoboresha ubwenge bw'isi akabayoboresha ifaranga zifite none ubu nyine basigaye baradukoreye za deke ya no study organization bakama ngo mwohereza abana hariya hirya ngo bagiye muri Sunday school kiri ibintu bitatu kugira ngo ibe Sunday school twizera ko izadukuriramo abana izo isi hariragira hanze ikintu cyane ngomba kwa mufite kikibu fasha n'ibisho mugendera aba gutora gusango ngo abantu bagiye muri Sunday school kikuru mwateguye bw'icya hasi muri designinga mukavuga ngo iki kibu muri ngomba kutuyoborera aba cyakabiri mugomba hano muri bino bihugu bigishwa n'ibikoresho niba mufite Sunday school idafite materiel abana bakinisha babere mufite abana mwese babigira hano baza n'ibintu bacora bakamwereka bakamubwira ngo uzo twatukubwira bikure mu mwuka dore ngibi mugomba kugura ibikoresho mukabirunda aho abana bazibira mugatandukanya abana bari ari imyaka yabo umwana w'umwaka umwe ntagomba kujya muri Sunday school n'umwana w'imyaka 5 kandi n'ibikoresho byabo bigize gute biratandukanye icyane babantu muzamutora ngo nibagende baje kuturebera abana bagomba kuba barigishijwe kurera abana bagomba kuba baragize gute kurantora je byicaza tazo umwana w'umwaka umwe bajya kumwigisha ijambo ry'Imana bazamuvuga agira ururimi rwiwe bazamuvugishiriza unyaka agira ururimi rwiwe unyaka 10 afite ururimi rwiwe bamuvugisha niba uzo tarabitojwe ndarera umwana gute mugomba gufata responsibility zo gutoza uyu ni izoshina afite aho navuze ngo mu ikarisa no mu buzima busanzwe ubwo ariko bwose ushobora gutekereza ndashaka kwinjiramo no kuvuga uyu muyobozi umuntu agomba kwitaho kurusha ubundi n'urubyiruko no kumutoza no kumubwiriza ashaka kumubwira ariko yarabitorejwe kandi ku nyungu z'abantu bose ndasoje kwitoza mudutegurire our next generation dufite tugira slogan twita from new generation to the next generation mwazana mwabikunda mufite chance imwe gusa mufite chance y'amahitamo mushobora guhitamo neza cyangwa mugahitamo nabi izo murabyemeye ariko ikintu mutemerewe mutanafiteho control mutafiteho n'ubushobozi no kwibira next generation to come kandi no next generation icyo muzayiha nicyo mwahisemo mwebwe nimuhitamo inziza next generation zakora ibiri tuzo mwebwe mwakoze nimuhitamo nabi bazoba babi kurusha uko mwebwe mwabaye babi kubera ko nta mbaraga mufite zo kubinira bazakurikiraho urubyiruko aho muri kwisi mwaguruke abahungu n'abakobwa mwaguruke igiye kubasengera dufite umwuka yarambwiye umwaka ushize n'abana b'imyaka 8 cyangwa 9 niba bari hano ndebe umwana n'umuhungu n'umukobwa baza kene kubasengera umwana w'imyaka 8 cyangwa 9 umuhungu n'umukobwa mugenda mu muzani yake umuhungu n'umukobwa hano mu myaka 8 iri imbere muzabona ikindi Imana irimo tugomba kuva muri zone yo kwanga guhinduka tugahinduka kandi abafite uruhare rwo kuduhindura ndabangaba
n'abagabo. Ariko natwe nguruzi ko tugomba guhindura imitekerereze yacu. Ibyo abantu byabarenze badashobora gukora, dufite amahirwe yo kubikora. Abana batari mu mashuri, kubera ko mutari mu mashuri, n'igihe bituma mutiga mwabuze iki? Twe noneho dufite n'amateka twe aduha amavantaje menshi. Hano abana zageze imyaka 18 bakagira gute? Bakamwirukana mu nzu. Wewe so na nyoko ko barakwishurira amabiri ufite amenyo 32, ufite imyaka 22, baracyari ko bakwishurira amabiri kurana ngo gufata advantage uje mu ishuri bige full time. Mufite amahirwe basha buri mukumva mwovamo abadepite bandi muri kino gihugu. Jewe ndavyizera neza ko ubunyine mwiteguye nyuma y'imyaka 10 n'ugaruka muri Canada kakirwa no mu MP uvuye muri Amerika. Abayobozi nimwe mutera ishari na ambition abantu bahungu n'abakobwa gutekereza ko bagomba gukora ibyo. Namwe mugomba kugira ambition. Urimo muratekereza iki? Ikimogi gusa. Komra ikimogi ukizoba maririki. Komra ukizoba maririki. Komra samba na kubiba maririki. Hi. How are you? What's your name? What grade are you in? 4th? What do you like to be? A doctor? God bless you. You will be a doctor. What grade are you in? 4? What do you want to be? A nurse? Aye. Nurse in the a doctor. You will be a doctor. In Jesus' name. Wewe mfuka. Tugiye gusengera umuryango. Tugiye gusengera ubuzima. Oh, maybe if you want you can kneel on that. It's fine. I'm going to pray for you in next 8 years coming. God will use you in your generation. Apostle, you sing it on line. Sing it in the camp. Você acha que chega de vez? Chegou a ter responsabilidade. Aleluia. Fica 12 minutos mais morra para ele casa. Vamos ver. Queria nascer que show onde muito eu sempre na luta que eu sempre mana wa ko ni ofita kundo ungana n'ubwimana kumana wa kandi Imana yubaha amasengesho y'ababyeyi ku bana babo. Amen. Amen. Ijambo ryose uwo mwaturaho ryiza y'umugisha nta muntu ku isi nubwo avuye urihimwe. Amen. Rero wumve ko iyo responsabilité Mana urumwize kugira neza ibihe byose. Turagushimiye ku ijambo ryawe, turagushimiye kuko urumwize ibihe byose. Gira neza ijenerasiyo y'abana batoya kugira ngo bakurikiye baremeye muri iyi si mu izina rya Yesu. Gira neza itorero ryawe kugira ngo rirere abana bakure bazi inzira zawe. Ijambo ryawe ngo twigishe abana bakiri batoya inzira bazogenderamo ngo nibakura ntibazobivamo. Nabizi neza ko ari umugambi wawe kandi n'ubushake bwawe. Bashoboze gukora icyo bahamagariye, bashoboze kugeraho wabateguriye ndetse no gukora icyo baremeye muri iyi si kubw'icyubahiro cyawe. Nabigirira neza ababyeyi bose bafite ikibazo cy'abana, biyerekane ubushobozi, bagire neza batabare, bamenye imbaraga z'Uwiteka kugira ngo bashobore kurera abana babo bakore icyo baremeye muri iyi si mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu wambika ababyeyi umwuka wawe no kwishyurirwa n'uburyo babikora muri ibi bihugu bisa n'ibigoye kugira ngo bashyire abana babo babategura. Nta mwana ukwiye kuba afite indimi z'akarengane za sisiteme mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka mibi yo muri ibi bihugu ntibikabacanganyikishe, ahubwo amahoro yawe yagwira neza kwawe
azabafashe bakure kuko ba Daniyeli n'abandi bose baba bose nubwo bakuye muri Egiputa n'i Babuloni batashoboye kunyizira akarenganiza iyo sisiteme. Umwuka wawe wabarinze icyo gihe ukomeza urinde urubyaro rw'igihe rwacu mwaka umwizere kugira neza ibihe byose. Ndagushimiye ko uzi uri kurakora. Ababyeyi babarira abana babo bamaze kugorana babananiye bamaze kuba umwana w'icangazi, turagusabye ko aho bari ubagarure ubahindukize kugira ngo nimugoroba umwaka bahindukire bihane bagaruke mu miryango imitima y'ababyeyi y'umuntu mu izina rya Yesu. Ababyeyi badafite abana batarabyara ubaheze kubyara kugira ngo umunezero wabo uze in the mighty name of Jesus. Ndagushimiye ko uri umwizeye. Abasore bato bafite umuhamagaro ariko batari babona neza uko babikora, reka bakonekite nabo bamentoringe mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimira ko uri umwizeye kandi urabikora, icyubahiro cyose kibi cyawe none ibihe bidashira mu izina rya Yesu, amen.